hari ikintu natekereje kiba mu bantu b'ababyeyi, kudatoza abana akazi, kudatoza umwana akazi akiri mutoya, cyane cyane turibanda ku bana b'abakobwa kuko abahungu mu muco wacu wa kinyamurenge, twe turi abanyamurenge, hari bivuga ngo hari imirimo y'abakobwa n'imirimo y'abahungu. Uyu munsi ndifuza kuganira ku babyeyi gutoza abana b'abakobwa imirimo bakiri batoya. Hari ahantu twigeze kuja gusurana ahantu ngo dushike dusanga umugabo aratubwira ngo murihangana ngo madamu ntazi gucumba, murihangana ngo madamu ntazi gucumba. Yemwe namwe muri abantu bakuru tuba tuganira. Ijambo Reverset yigeze kuvuga mu bukwe bw'umuvandimwe, aravuga ngo mwabahungu ibintu muri mukurahira nibyo bizabakoraho, nibyo bizaba. Uragenda ukabwira umugore ngo uzamutetesha gute? Mwembi mwaje kubaka urugo, mwaje guhuza imbaraga, buri wese agomba kuzana idofari, undi akazana idofari mu kubaka urugo. Nta mpamvu yo kuza uzatetesha umugore gute? Umugore ntaza ateta, umugore watese babaye igipfu. Woteta mu wundi buryo. Abagore twese dukunda keya, ariko nta mugabo woza ubwira ngo shengo sinzi ngo gucumba, ngo sinzi ngo kumeza, ngo namara byishimira azagusekera, ariko hirya azavuga ngo ntago nashatse. Hello guys, mumeze mute? Mumeze neza? Twe tumeze neza, turashima Imana nta kibazo. Twongeye twagarutse n'ubundi ni wa mumenyereye. Amazina yanjye ni Gentille, nongeye nagarutse kuri Rukundo TV show. Nkomeje kubaheza ikaze. Aho bukeye tubaye mwaramutse, naho bwije tubaye mwiriwe, bitewe n'umuntu aherereye ku migabane y'isi itandukanye. Dukomeje kubishimira inshuti zacu, mwakomeje kutwereka urukundo, mudukora subscribe, like, share na comment. N'utarabikora ni umwanya mwiza kugira ngo udushigikire, dutere inkunga ya buri wese hano irakenewe. Murakoze cyane. Uyu munsi nongeye nagarutse mu bya biganiro byacu duhora tubagezaho umunsi ku wundi, kandi nkomeze no kubifuriza umwaka musha muhire aho muherereye mwese. Uyu mwaka uzaba amata n'ubuki, uyu mwaka uzaba umwaka udasanzwe, kuko n'ubundi twebwe nko ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge uyu mwaka n'umwaka w'amashimwe. Uyu mwaka twabonye ukuboko kw'Imana, twabonye ineza y'Imana itangaje. Uyu mwaka ni umwaka wa munani, twatwerekeye umwaka wa 9 dufite intambara zikomeye iwacu, ariko kuri uno munsi ko turabona ko hari icyahindutse, Imana kiragenda ibigenza neza. Mu by'ukuri dushimiye Imana uvuye ku ndiwe y'umutima muri ibitangaza Imana ikomeje gukora. Ubundi twavuganaga n'ababyeyi, mwavugana n'ababyeyi bakababwira ati turaho, ni bya bindi nyine byanyu iwacu mutayobewe. Yemwe ariko kuri none turavugana n'umubyeyi akavuga ngo tumeze neza, twariye bonane, Noel twarayinjiye. Hari igihe Noel imwe batasenze bahura n'intambara, ariko ni Noel biratubabaza cyane. Ariko kuri uyu munsi bakoze igiterane cyiza, habaye umunezero, ababyeyi bafite amashimwe. Mu by'ukuri turabikesha intwari zacu zenda kutwitangira. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, ikomeze bakomereze mu kazi kanyu, kandi duhora tubasabira. Reka nsabe abantu bose, n'udashobora kugenda ngo uje ku rugamba, uze ukora mu buryo butandukanye, utanga umusanzu, usengera igihugu cyacu. Buri wese umusanzu urakenewe, umusanzu buri wese urakenewe, uwo amafaranga, uwo amasengesho. Inshuti bakunzi ba Rukundo TV show, mukomeze mudukunde. Si abanyamurenge gusa kuri kino channel, n'abandi bose bumva ururimi rwacu nabo turabishimiye kandi turabiyegereje. Ndashimira abantu batweretse urukundo, bari mu kutwandikira inbox, bakatubwira inama nziza, bakavuga ko bakunda ibiganiro byacu. Imana ikomeze ibahe umugisha. Ubundi twebwe mu muco wacu w'abanyamurenge gushigikirana ni byiza. Uyu munsi nifuje ko tuganira n'abamama, cyo kimwe n'abakobwa. Hari ikintu natekereje kiba
mu bantu b'ababyeyi kudatoza abana akazi, kudatoza umwana akazi akiri mutoya, cyane cyane turibanda ku bana b'abakobwa kuko abahungu mu muco wacu wa kinyamurenge twe turi abanyamurenge, hari ibivuga ngo hari imirimo y'abakobwa n'imirimo y'abahungu. Uyu munsi ndifuza kuganira ku babyeyi gutoza abana b'abakobwa imirimo bakiri batoya. N'ubundi nkomeje kubitsa mugume mukore subscribe muzagenda mubona byinshi. Uyu munsi nico kintu nifuje ko tuganiraho uno munsi. Ese muribaza ngo gutoza abana imirimo bakiri batoya ni gute? Ese watangira ryari gutoza umwana akazi? Umwana kumutoza akazi, utoza umwana akazi akiri mutoya kuko bazava mu giti ukirora kikiri gitoya. Ereka umwana inzira nziza akiri muto kugira ngo azarinde akura atarayiyoba. Ndumva ngiye kwigishwa, mukomeze mufashwe nikaba mbabwiriza ariko ni ukuganira mu by'ukuri. Yeme kuba wenda umuntu agiye kuvuga gutanga inama si ukuvuga ngo wenda ndi mukuru cyangwa se ukuvuga ngo ndarusha abandi wenda ubwenge cyangwa ubumenyi, ariko kugira twese ngo tuganire dukomeze twungurane inama. Mukomeze mutere agatebe rero tuganire. Umwana wamutoza imirimo ukiri mutoya gute? Umwana w'imyaka 2 n'igice urashobora kumubwira ngo nurangiza kurya ufate igikombe ukijane wenda mu gikoni. Umwana ukiri muto umubwira ati wenda fata kino kintu runaka ukideplace. Umwana ukiri mutoya ni byinshi wamubwira akiri mutoya, kandi mu by'ukuri umwana agakura abizi. Nshuti bakunzi ba Kunda TV show, nari mbabwiye ngo tugiye kuganira uburyo ki wakwigisha umwana akazi. Umwana cyane cyane umwana w'umukobwa, bitewe n'uko nari mfite ubwoko bwacu bw'abanyamurenge, hari igihe tuza tuvuga ngo hari imirimo y'abakobwa n'imirimo y'abahungu, kandi nyine ugasanga nibyo koko, kubera ko umwana w'umukobwa taza kurira kwa nyina, aza kurira kwa nyina, yamara gukurira kwa nyina akagenda akaba yabasha kubana na nyina wundi, agashakwa akava mu rugo iwabo akaja iwabo w'umugabo. Cyangwa se umwana w'umukobwa hari igihe adakura n'umwamama we, akaba yokura mu nzu wenda apanze, swata kuriye mwamukuru we, swata kuriye mwamuramukazi we, akuriye kwa ba nyirasenge, kwa ba se wabo. Byose ibyo tugiye kuganiraho. Mu by'ukuri ni byiza ko umubyeyi yakwigisha umwana akazi akiri mutoya. Umubyeyi akigisha umwana akazi akiri mutoya. Se wabimwigisha gute? Nari mbabwiye ati wakwigisha umwana akiri muto ukaza umubwira ati iyo umaze kurya ukuraho igikombe, iyo umaze kurya ukuraho amazi, iyo umaze kurya ukuraho amasahani. Ni nguko bitangira ko umwana agenda akura, agenda abimenya. Muri izo ngibyo harimo etape nka zingahe umuntu yavuga. Ugasanga etape ya mbere umwana yakuranye na nyina, nyina ntashobora kumubwira ngo kora iki. Ugasanga umwana agiye ahandi gupanga mu nzu y'abandi, bazabimubwira umwana akavuga ngo ni ukumukoresha, ariko ibyo ahakora wenda atari n'ibintu za big deal. Kandi mu mujyi nta mirimo ikomeye, nta gutoragura, nta kuja kuvoma kure, nta koza amasahani n'ukogereza aho ngaho, kuvoma amazi abari mu mazu. Ugasanga umwana w'umukobwa akavuga ngo bazamukoresha akazi, kandi mu by'ukuri nta kazi karenze. Abana ba ruguru twaratoraguraga, twaramesaga, abamama barahingaga tukajana. Ugasanga aho ngaho nimba umwana atarabaye mwa nyina akora akazi, ugasanga iyo agiye kuvunisha abandi bantu. Aho ngaho mama munyumve cyane, ndavuga po ya mbere, ndavuga ku babyeyi batigisha abana, ndasanzwe kandi ku bakobwa nabo bataba bashaka kwiga. Ibyo bintu ni bibiri ngiye kuvugaho. Ikintu cya mbere nari mbabwiye ko ngiye kuvuga ku babyeyi. Wowe mubyeyi ukaba ufite umwana w'umukobwa, ageze mu gihe wenda cyo kubaka, cyangwa aracyari nyine umwana muto wabyiruka, ugasanga ufite abakozi mu nzu, ugahita ubwira umukozi ngo kora iki, umukozi gira gutya, ufite abana b'inkumi. Aho ngaho uri kwangiriza abana bawe. Ntabwo
aho ngaho ntabwo twavuga ngo kurarira neza ngo cyangwa se ngo kuratetesha abana. Umwana w'umukobwa kiraziririzwa umwana w'umukobwa agomba guteta. Wowe mubyeyi nimba ufite umwana mukaba mufite abakozi cyangwa mukaba mufite ubushobozi, zubwira umwana w'umukobwa, ariko je ndumva atari impamvu yo kugira umukozi ufite umwana w'umukobwa mu nzu. Umwana w'umukobwa yobyuka mu gitondo niyo yaba ari umunyeshuri, umwana w'umukobwa yobyuka mu gitondo akoza amasahani agakoropa mu gitondo 11:00 akabona kuja ku ishuri tewe umuvunishije. Ariko kuvuga ngo umwana amenyere ngo jewe sinza nyoza amasahani, sinza nkoropa, sinza nteka, twe tugira abakozi. Ibyo bintu ni amakosa ababyeyi beza, ibyo bintu ni amakosa, ni amakosa mabi. Umwana w'umukobwa agomba kumenya inshingano nk'umwana w'umukobwa. Niyo mwaba mufite ubushobozi bw'uwo mukozi, gabanya imirimo, uvuge ati ntuzoza usanga umukozi yogeje amasahani uzi ukoropa, kugira ngo ejo n'ejo bundi umwana naje gushakwa bitazaje kumugora. Toza umwana akazi kose utarobanuye, toza umwana gufura, toza umwana gukoropa, toza umwana koza amasahani, toza umwana gukora imirimo yose isabwa mu rugo. Ni byiza cyane. Treninga umwana wawe akiri muto, toza umwana wawe inzira nziza akiri mutoya, kugira ngo ejo bundi nava mu nzu muwa akaja mu nzu y'abandi, nibwo usanga abana bakuvuga ko baratukisha abantu babana mu nzu. Ugasanga umukobwa avuye mwabo ataraza akazi, atarigishwa akazi na mama we. Ugasanga nibwo usanga umukobwa agiye gupanga mu nzu y'abandi, bazambwe ngo amasahani ngo muzamumvunisha, bamubwira ngo koropa ngo muzamumvunisha. Umwana w'umukobwa ubundi agomba kubaza akazi kose uko gakogwa, kubera ko ejo bundi uzoshakwa ugende mu rugo rwawe aho turi kumwe na mama wawe. Kandi nimba wanyu umwana amenyereye abakozi ukaba wogenda ugashakwa n'umugabo wenda adafite ubushobozi bw'umukozi, aho ngaho bizakugora. Ariko aho ngaho twari twiri ku makosa y'ababyeyi. Mubyeyi nimba umwana wagiye kuva mu rugo agiye kuja mu nzu y'undi muntu, bwira umwana tuzitwaye gutya, uzakora akazi neza, uzubahe uzasanga aho ngaho. Niba kugira ngo ukorope, nari nababwiye ngo hano mu mujyi nta kazi kenshi gahaba, tuzotoragura tuzohoma. Hano mu mujyi ni ugukoropa no koza amasahani. Mu gihe uzoba wavuye iwanyu utabikora ukaza mu nzu y'abandi, bazakubwira ngo kora kino kintu ngo bakuvunishije. Ibyo bintu si byiza. Ababyeyi mugende mutoza abana, cyane uzobona umwana kuva mu nzu yawe, uzugerageza umwigishe ikinyabupfura, kubaha, kutavugavuga ngo wenda ngo avuge ngo baza banyogesha isahani. Ubushobozi bw'umwanyu n'ubwaho uri wenda ntibihuye, aho ngaho ngire ngo turumvikanye. Ikindi kandi ndagaruka ku bakobwa. Ese we mwana w'umukobwa, tuvuge ngo wenda umubyeyi wawe ntiyagutoje akazi cyangwa se umubyeyi wawe yaragutetesheje, ubundi umukobwa guteta ntabwo ari byiza. Wowe mwana w'umukobwa, hari abavuga ngo wenda je ni mama utakaza umbwira ngo ncumbe, ni mama utakaza umbwira ngo nkora akazi, twagiraga abakozi, nyari umunyeshuri, ariko ugasanga wisanze mu rugo rw'abandi swate bagiye gupanga. Wowe mwana w'umukobwa niba utarabitojejwe, gerageza nawe kubwenge bwa Imana yaguhaye, ugerageze wiyegeranye, ushinte nk'inkezi iwanyu, uze ufatikanye n'uwo mwasanze aho ngaho kandi umwubahe. Aho ngaho turangizanye n'abamama n'akazi k'abamama. We mukobwa wagiye gupanga, wenda ntiwaruze akazi, genda wiga akazi. Uko usanze muri urwo rugo plan, genda kuri ibyo bintu muri urwo rugo bapanga, ibyo bakubwira uzumve kandi wubahe. Ikindi kandi we mukobwa ejo uzoshakwa, numara gushakwa nibwo urimo gusanga abakobwa bagenda bakavuna abagabo. Aho ngaho nubaze nka example ni ibintu bisekeje, ariko mwihangane, bisekeje ahubwo biranababaje. Hari ahantu twigeze kuja gusurana ahantu ngo dushike dusanga umugabo aratubwira ngo murihangana ngo madamu ntazi gucumba, murihangana ngo madamu ntazi gucumba. Yeme namwe muri abantu bakuru tuganira, muze kwandika muri commentaire uko umuntu ibyo bintu birashimishije cyangwa ibyo bintu birasekeje. Mu madamu ntazi gucumba ngo mwihanganje kubacumbira. Wowe wa mukobwa we waje uja gushaka utazi gucumba gute? Umuco wacu w'abanyamurenge
nk'imico y'abanyamahanga nk'abanyagihugu b'abanyakenya tuvuge ibo bazagira ngo amacapati ibiki n'ibiki, ariko umwana w'umukobwa w'umunyamurenge ugeze igihe cyo gushakwa ugashika umugabo agatera ijambo mu bandi bantu mu bashitsi mu madame ngo ntazi gucumba ngo sheri ngo ntazi gucumba, ivyo bintu ntago ari umuco mwiza, ivyo bintu si umuco mwiza. Wowe mwana w'umukobwa numenya ko ugiye gushakwa ukamenya ko wagize intege nke zo kudakora akazi nka mama wawe, gerageza ubwire ati mama cyangwa se sister ugupangiye cyangwa se sister mbese aho wari uri hose ubwire ati jewe nakuze gutya ntazi bino bintu rero binyigishe kuruta kugenda hariya ngo uje kuvuga ngo ntuzi gucumba. Ivyo bintu kandi nubona kutazi gucumba ndakubujije uzabanze ugume kwa nyoko wiga akazi, apana umugabo guhaguruka mu bandi bagabo ngo avuge ngo madamu ntazi gucumba. Ivyo bintu birasebeje biragayitse. Je nahise mvuga ati nimba utazi gucumba nta mpamvu yo kuducumbira, tugurire soda tumwe dutahe nta kibazo n'undi twaje turiye bya bintu bya kinyamurenge. Ti wo kwicara muri saro uri umuntu w'umugore ngo umugabo ngo kugucumbira ngo madamu ntazi gucumba. Ivyo bintu ni ikosa no kuturabwizanye kuri ntagwishana kugira ngo tugire ico ivyo duhindura. Uwo ni umuntu wa mbere. Hari undi muntu umwana w'umukobwa yigeze kuza hano kunsura, ni umuvandimwe wanje sintinya kumuvuga, n'umwana duhuye mu muryango. Waze hano kunsura ico gihe nari nzaye, ndamubwira ngo nafate ikirengeti amese, arambwira ngo kuva abayeho ngo ntaramesa ikirengeti. Umwana w'umukobwa ugeze mu gihe cyo gushakwa, mw'abakobwa mwige kuko abagabo bakunda umugabo aza gushaka akubwira ngo azagutetesha, ariko ubundi ninde bababwiye ninde babaroze mugane wa Rugenza ubundi ninde babaroze. Hari ijambo Reverset yigeze kuvuga mu bukwe bw'umuvandimwe, aravuga ngo mwabahungu ibintu muri mukurahira nivyo bizabakoraho, nivyo bizaba uragenda ukabwira umugore ngo uzamutetesha gute? Mwembi mwaje kubaka urugo, mwaje guhuza imbaraga, buri wese agomba kuzana idofari undi akazana idofari mu kubaka urugo. Nta mpamvu yo kuza uzatetesha umugore gute? Umugore ntaza teta, umugore watesa babaye igipfu. Woteta mu wundi buryo abagore twese dukunda keya, ariko nta mugabo woza ubwira ngo shengo sinzi ngo gucumba ngo sinzi ngo kumeza ngo namara byishimira, azagusekera ariko hirya azavuga ngo ntago nashatse. Wa mukobwa ugejeje igihe cyo gushaka, nagerageje kubaza uwo mwana, yari umwana mutoya ariko si cyane ageze mu gihe cyo kubaka, ndamubaza niki kiza gituma utazi kumesa ikirengeti? Arambwira ati sister reka nkubwize ukuri, je navuye iwacu nkiri muto, nkimara kuba muto ndaza aho nashitse mbana n'abashangazi mu nzu, ndangize kugeza ubu nyene mbana nanti dufite umukozi. Jewe nukuri mu by'ukuri sinabi sinzi gufura ikirengeti, ndamutunganya cyane ndamubwira ati izo bintu ntago ari byiza, ugende kuva uno munsi wa none wige kumesa ikirengeti. Uzashakwa n'umugabo udafite ubushobozi, uratekereza ko bizagenda gute? Yemwe bana b'abakobwa mugende mumenye ubwenge, mwiga akazi mwige uburyo muzashobora akazi mwageze mu ngo zanyu. Tugashaka utazi kumesa, nimba utazi kumesa, nimba utazi koza amasahani, nimba utazi gukoropa, nimba utazi gufura uburengeti, banza ugume mwanyoko cyangwa banza ugume aho uri, utazaje kugenda aramuje guteza intambara. Nibo babandi uzusanga umuntu w'umugore ntazi buri kimwe cyose, aho ngaho ntago waje guteta kandi tuba tugushima ahubwo tuba tukugaya. Rero aho ngaho ayo si amakosa y'ababyeyi cyane. Yego umubyeyi niba atarakwigishije yakoze amakosa, ariko nawe nk'umwana w'umukobwa ugomba kwiga ukamenya muri ngiye gushaka, ngomba kumenya ibintu byose bisaba nk'umuntu w'umumama mu rugo rwiwe. Ugasanga cyangwa ukumva undi arakubwiye ngo nje nkunze gucumba ngo ku mutima muto muje gusunufumbira ngo abantu benshi. Nimba witegura kuba umugore, genda wige ibintu byose, umenye kumesera umugabo, umenye gukora ibintu byose bisabwa ku mugabo, umenye gukora inshingano zose mu rugo, ukuntu wakira abashitsi. Hari ikintu wenda kiza kigora abamama benshi ngo wenda ngo uburyo bwo gutegura ngo narashatswe ngo ariko nza ngogwe ngo n'ibiryo umuntu utegurira umugabo. Yemwe ico naje sinakivuga, kiza kigora abantu benshi. Naje ubwanje wenda kiza kingora kubona ngo uvuge ngo nimba wari ahantu wenda ngo uvuge ngo ndategura ibi ngo ndategura ibi ngo ndategura ico ngico kiragoye, bamwe bagishoboye. Ariko akandi kazi kose
umugabo nanagufatira umukozi mwabagore mwe, umugabo nagufatira umukozi tukazureka ngo umukozi ngo akore akazi kose, tukazureka umukozi akoze akazi kose, nubwo wenda arabaza basanga ufite umukozi wawe akora akazi bakavuga ngo umukozi ngo baramutetesheje, ariko uzuvuga ngo baramutetesheje ni ukugira ngo umugabo abone ko nubwo agufatiye umukozi ariko nawe hari ibintu ushoboye. Rero ko turaganira bana b'abakobwa, mugende mumenye ubwenge, mushakwe muzi icyo mugiye gukora. Ba mama namwe mwite gutoza abana akazi, umwana w'umukobwa ndakaza abwira umukozi ngo mesera imyenda, mwabagore mwe ndababujije, mwabakobwa mwe ndababujije. Uzozona umwana wagejeje imyaka 14-15 nta mpamvu yo guheza umukozi amahuzu yo mwana, uzuheza abakozi imyenda y'abana batoya, imyenda y'umukobwa y'abakobwa batangiye gukora tukazuyeza umukozi. Saba ndabashimiye, ikiganiro cyacu cyari cyo gutanga inama, ikiganiro cyacu cyari cyo kuganira, kwigisha abamama cyangwa se kwigisha abana b'abakobwa akazi. Ku bana b'abakobwa hari ikindi navuga, ugasanga umwana w'umukobwa ngo akazi kiwe ngo ni ikiyumbi. Mwabakobwa nibwo uri mu gusanga umukobwa yarashatswe ngo yari umuyumbe, yashika urugo rukamunanira, ngaho ngo yagiye ku giterane, ngaho ngo yagiye, ngaho ngo yagiye. Ntago ariko bikwiriye. Nimba uri umugore ukiyemeza neza kuvuga ugiye kuba umugore, wari umuyumbe wenda uzugenda ku mavuga butumwa, aho ngaho bagiye mu zindi nshingano, bagiye mu yandi maboko, bavuye mu maboko meza ugenda mu yandi maboko meza. Ariko kandi nimba iwanyu turabuzunguruka, hina akaguru. Nimba uri umugore uhina akaguru, tukazuvuga ngiye gutarama ngo hena he. Nawe umwana w'umukobwa nuja gutarama, hari amasantare y'umwana w'umukobwa agomba kugaruka mu nzu. Ninaco kiza kibakora ugasanga umuntu ari ahantu ariko karavuga ngo njenga iwacu munyamenyere ibintu ngo by'igitaramo ngo ntabwo wabimbuza. Ni ukuri kw'Imana ibintu tuvuga ko turaganira, ko turagirana inama nk'abantu bakuru. Wa mukobwa we nimba wari umuyumbe mwanyu akaba ntacyo byari bibangamiye, ukaba ugenda ahantu ugasanga wenda birababangamiye, gerageza usenge. Ariko gusenga cyane si ugenda ku misozi no kuzunguruka. Umwana w'umukobwa ntazazunguruka, umwana w'umukobwa agomba kugera ku rugo buri gihe abantu baje bakamusanga mu rugo. Niyo waba uri mwa mama wawe, niyo utoba uri mwa mama wawe, gerageza uzuboneka mu rugo amasaha yose nk'umwari uzasabwa. Umuhungu utazaza ngo aze kugushaka ngo asange mu nzu bavuga ngo harimo umukobwa ariko atabona. Umuhungu nazoza zakaza gusanga mu nzu bavuga ngo n'umuturanyi wawe turi mwana n'umugeni ahora mu rugo, ahora yita ku bashitsi, ahora aba mu rugo. Rero ndabashimiye mwebwe bakunzi ba Rukunda TV show, mukomeje kudukurikirana. Ubundi ibiganiro byacu tuzadura tugarura ibiganiro. Waza wifuza kutugira inama muze mwandika muri commentaire, nije sinza nirangiza commentaire z'abantu, nasubiza commentaire zose uko mwazanditse, mungisha inama, mumbwiye ntese je nari umukobwa ni gute nakwiga akazi iwacu dufite abakozi, cyangwa se nje ndi umugore narashatswe swate nagize izo ntege nke ndashaka ntaza akazi, ni gute umuntu yakwiga akazi, tuzabifashamo zose. Murakoze cyane, ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze mukore subscribe, like, share and comment. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.